Abusia amu akwaba enfamra ya channel we so da roma se unya ebepie mu ewo ya channel yi so a na subscribe wala like na fi wasan ahye amam na bema TV ensam a etwegu ewa abefo ntintan fidi kese nso no etoda ohun bia wontimi ente ase wodwen ho wonte ase wote ase nso kura na enye yi yesanse ya no bibu sese abefo ntintan fidi no o my Ghana dia ana yewi ase afa na yina da edia hwe ma me no mbɔ kontin na enkohwe de ekoso I want 10 times so. What do you should be? Namin should be. Yes, Ramra. Don't say John. We ni passe. Majidi ni passe. Mi aminia Kali. Mi aminia Mr. Jeti. Mi aminia Van kwa bari se. Baba kumasni ya beju mama nyanko pon kwa sana msu shana mo. Van. Konya me dinaba. Sasa we actor na script bounce simple. If you kumasi na kuma Everton sama. So when I have that data, that's all it was. It was son. Oh, sir, no 5 jenny, no buono, okay, be so. As come out movies. I hate to say, when is moving 100 times. I can't moving for movie story for story. Kuta Ghana movie. Come out movies stories and Kuta Ghana movie industry. I be fat. Come on, moving no Kuta Ghana movie industry. Sini has a call from Sunday one. Sabi, and can have you-Nkansah no. Much as in do say. Omankasa kwa produce do say. Omo as be for Muntomoka. Omankasa sketches in do say. I say, make that table Kumasi. Frank Fifi Gabin. Was the last time I got free actress in Bako? Oba. Madam, good morning. From that Fifi Gabin. That baby, that any pass mercy. So do you, Madam and Pachona? That say 1 kabu 1 more 2 billion, 1 more 20 million, 1 more 30 million. Skips guano, 1 year. Adia Kumodu Fono, Mostalling Musini Nanya and the Camentino, Munyan Sembia, a Kumor movie Nima. Maybe ni Okumasi. What kind of this stupid nonsense idiot? Just that idiot. Now English now China. Sorry, Papa Bay. Kiss, you know. Love, you know. I'm Miano. Scripted mouth. Now the big director Kumasi. Kumaud. I will wish you and can start and quite my Juma. I'm going to Juma. What's it mode of any story for baby? I change, you know. When say over chasing go Kumasi mode. Now, what's that actress money young? Almost bet do a car for a Zem Bundi. Martha Ankomah. Ah. Oba kama. Ah, won't fe. We ambassador. Emma GTP. Utim biwa ese kumodu eni sini papa bi atwanti mo kumodu betwesini na wo kumodu no yere oba firi kwampa obi anfa untwa oba firi a obi anfa untwa utim biwa no kan sort we eche the whole kumodu stars na stars gugun tampo no omunya fa kumodu minu abaja kapia ifo mu nyina ebe fa kumodu ansana between this movie. Oh, Mr. Salam Honum Van Vicam, the big star and po and what fed via and po a choke mode. Was in Gizzy Munina, President Vidimunina, Mamiko, whoever say, Erika, perfect movie, Kokobisa, 10 Tibisa. Oh, man, make Kokuma nature movie. Oh, 10 Tibisa, Koko. When even say, only I'm going to come out moving. Now, say GTP Ghana company, GTP ambassador, which we can have fun way, extra come out for, open that to say. Sleep over water. Oma can put it, OhenebaMedia, fine, we're not time. What you quite fine, and quite normal. But Kasabia,
ene bobe ene nka wuntwa kono bobe 200 billion ana 3 billion aw ne independent man fa ne save se kuma no se pa be na mo ya memre kumasi he na GTP na ambassador no sabe enye na the whole Kumon movie no Ghana movie no movie directors akasefo the more stars you insult all of them step papa be na etwa o makuma etwasini na man tanke mapa aso umwade sa umwade we are homaso umwade kasa na bi tukwai kasa minya ho ana gbobuo bi na ka meseki na ka abo 3 billion so nke betua sesi papa be na etwa busa maame o maame hwe kuma wood Ghana fo bi koso chema na emani bre nenne kwa bo enimu enne kuma wood star na wo so waja sinto wontwase bi mpo no o wedin sene nanya GTP ne nka ene GTP abamban fo ene sabe wa o ma fa sa GTP a wana ga besa we star bay oba mpo nimu oba mpo nimu o ma me mpo be hwe yasno o ma me hwe ye o ma me hwe sol esre oba mpo hwe ye na wo hwana hwe me ma me mpo nimu me ma nyina nimu Martha Ankomah o ka funcha data kasese ese ko no pisi ba be na etwa nam fa bo ne nchew anka we bema anka beto samia why your ba ye easy man say who is that Martha Ankomah one GTP ambassador o ka fu say etia Ghana kuma kuma no the whole Ghana including his fampo kuma movie stone na mucha na fifiano kiss you know e ko so twasini na e so la bay utwasi how many years ni na enye saka bema samen ka obre obey actress na your banner be star na se emema na ehwe ntira mema na ha dama mema na etofie esika mon toka mon ntira aka ba bre pa ka bema be star na wo bre ntira ka wo ye bema ka wo aka ba star story mu ka ba sem ese wuntwa se wuntwa kuma movie wuntwa ngiz movie kwa why your bow stand na sebe mema hwe usika ntowe mema na ehwe ntira na je kapia ko be kasa se wi Jakapia na wo superstar Jakapia na dia bole ana bo e bole na dia bole edini mode na dia udide bole na dia buari oh beautiful lady koko kama say Jakapia sikani papa bi onu mpoko anyam ahobase e ma da na wo suspect no se wo tu kwampo wona ye adwuma obo afremi onya kwai fa kam nya adwuma no bia wiso bia ne yekotwa movie ewo ka say takwa ene jakimu ne jonjuma ru nya kwai no wo mata efrau won nya star let me tell you we upcoming actress na mata ni mu dam no na nka fa ngene ni mu kuma se ni mu bri kuma si fatem we Ghana GTP ambassador the star no se mma no cheche kuma odo se be sia brasem na mutenkan no enye tenkan ma se esat ye ka say adenta be kuma se mtwa mesini kuma se mtwa movies back to back o be ka se atia ye se sin papa me ba na etwa busa maame busa papa ne busa kwonfo omu ya kuma odu movie no omu ha edai but from papa ben aka ya omko hensere papa ben ne fa vuto film sai yi ho no that me kasa tia data emwa ko data kasa bia wonye ana bia mitu kwai kuma odu no person zoko aba kumasi aba twa movie ake bopo aba kumasi aba twa movie edoso
Nigeria star baby kwa be kuma se movie. Tini Misaibu abe kuma se kuma movie. Na ha tam Nigeria for ba kuma se aka be adwuma. O mu na frɛ mo. Ana mo mu ntwa bi. Ba wona ebu ade a me superstars ngo ombra ho ase na nya wo matankema o de na wo wonya star obi animu na Ghana mbadwani na Ghana na GTP masa na ma bra ho asa masese de ho asa chewa ho ese ya besan matankema se wa GTP ambassador o na me chese yen pam Africa wenche what I say make us on the 20th kuma na wo se sabi interest papa on the 20th ya send script if Ghana kuma udu akoma Nigeria for o ma gya hwem akan yeremika eba abetwese no on the 20th as a Wizzy Empire omba ye nua bema Van Vika respectful man ahobrasie bema believe on what for that before our star ono and that na friend on fin back on kwa be adwuma when I can't go anya mai be very careful when be moving penny for that and penny kumasi far back in penny for a president says papa be na kuma do for etwa a umfra ka me twese kumasi